wayesefakaza ngokusobala ethi, ngiqinisile ngithi kini, omunye wenu uza kungikhaphela. uJesu waphendula wathi, lo engizakucoboza ucezu lwesinkwa ngimnike. Wayesecoboza ucezu, wanika uJuda Iskariyothi. Emva kokuba amukele ucezu, uSathane wangena kuye. uJesu wayesethi kuJuda, lokhu kwenzayo kwenze masinyane. Uthe uJuda eselithathile ucezu, waphuma ngokushesha, kwakusebusuku. Wakhuluma egameni likaYise, likaNdodana, likaMoya oNgcwele. Amen. Amen. Ivangeli kaJohane yileli vangeli abathi liphethe i-Christology from above. Uma ngabe likhuluma ngoJesu Kristu, alimthathi lapha emhlabeni bezala, kodwa liqhamuka engathi kuqhamuka umuntu entabeni ehlezulwini. Uthi ekuqaleni wayekhona uLizwi wayeNkulunkulu, uLizwi wayeNkulunkulu. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho olunye oluvelileyo. Bese uvesi 14 ka-chapter 1, uLizwi waba inyama, wakha phakathi kwethu. Yabona-ke indaba elixoxayo ukuthi nabo bayoNkulunkulu ekhona ekuqaleni, zingakabikho zonke izinto, kodwa uNkulunkulu uqobo lwakhe wehla wazoba inyama, wehla wazohlala phakathi kwethu, wehla wazoma nathi ukuze ademonstrate ukuthi kahle kahle umuntu ngangimdalela ukuthi aphile kanjani emhlabeni. Manje-ke leli vangeli liphethe khona lokho. Uma ngabe ulibheka ulifunda uzofika ku-chapter 11, liphethe ama-signs awu-7, linezimpawu eziwu-7 noma imangaliso eziwu-7 uJesu azenza. After that ugqibile uJesu ngezimangaliso. Angizukuwasho ama-sign awu-7, ngizosho eyokuqala ngisho eyokugcina. Eyokuqala uJohn 2, uJesu uphendula amanzi aba yiwayini. Haleluya. Eyokugcina uJesu uye emgodini uyotakula uLazaro, uthi Lazaro vuka, ngoba isayini yokugcina i-resurrection from the dead. Manje lesayini yokuqala mangabe uyibuka, uhambe uyobuka uGenesisi, ufunda uGenesisi ekuqaleni ukuthi umhlaba ethuka kunjani, kwakungamanzi kudwa phezu kodwa. Ila uJesu afike waphendule aba yiwayini. Aba yinto ene-meaning, into eletha injabulo phakathi kwabantu. Kanti ekugcineni kwatholakala ukuthi lo muntu obunjwe ngomhlabathi, othathwe emhlabathini, usefakwe kumhlabathi, usengcwatshiwe, ugqitshiwe. uJesu uyafika ukuthi no, I am the creator. Yimi odalile umuntu, awudalelanga ukuthi uphelele ekufeni, kodwa isayini yokugcina i-resurrection. Ingakho efika evusa uLazaro. Amen. Manje lapho sifunda khona, sithola kukhulunywa ngendoda okuthiwa uJudas Iskariyothi. uJudas igama nje leli Yehuda, Juda, lisho upraise. Usuyabona ukuthi kanti umuntu owayephiwe igama lokuthi udumisa noma udumisa uNkulunkulu unondumiso. Amen. Ngoba thina siphiwe amagama umuntu ngamunye ngamunye ukuthi sizodumisa uNkulunkulu. Uma ngabe ukulalela amavangeli lana kuthiwa ama-synoptic gospel, amavangeli amathathu, uMarku, uMathewu noLuka, bamveza uJuda, bathi mangabe bebala abapostoli abawu-12 bambeke ekugcineni. Amen. Bambize futhi bamfaka istigma sokuthi lo owamkhaphelayo.
ufaka istigma sokuthi wenze njani lo owamkhaphelayo. Ngisho noJohane nakube ngeyona i-synoptic gospel sengishilo ukuthi uthatha i-Christology from above, kanti laba abanye bamtadisha uJesu from below, banyuke naye beze befike esenyuke ezulwini. uJohane uqala esuka ezulwini, nakuba uJohn ehlukile, kodwa mawufunda uchapter 6 verse 71 noJohane uthi uJudas lo owayezumkhaphela. Ubizwa ngalelo gama ukuthi ungumkhapheli, kodwa le kwakuyindodana nje uba enobaba wakhe uyabalwa kuthiwe uSimoni Iskarioti. Mawufunda kuyo uJohn 6:71 uyabizwa ukuthi uJohn uJuda indodana kaSimoni Iskarioti. Amen. Amen. uJudas ungomunye wababizwa uJesu, hayi nje u70 abafundi bakaJesu ukuthi nakushiwo kuthiwe ngempela ama-staunch disciples babe u70. Bheka phela khona indawo lapho bathuma khona, kodwa kulawa 70 kukhona uJesu akhetha kubo ababuka wathi hayi nina bawu-12 angisewona nje ama-disciples, kodwa sengingabapostoli, senginikhethele ukuthi nginithume, sengingabathunyiweyo mina. Nizohamba nenze izizwe zonke abafundi bami, nibabhaphathise egameni likaYise nekaNdodana nekaMoya Ongcwele. Amen. uJudas wabizwa uJesu kuba we-1 umfundi, waphinda futhi waqokwa uJesu kuba beyini umpostoli. Ngakho uJesu wayembiza ngomunye wabapostoli. Amen. Kodwa nakuba uJudas wayebiziwe ukuthi abe umfundi nompostoli, abe phakathi kwabapostoli, phakathi kwabawu-12, kodwa simthola uJudas ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi, as time went on, uJudas uphendulile phakathi kwabapostoli, waba yi-betrayer, waba ngozodayisa uJesu. Nakube phakathi kwabo abafundi kwabusevela ngozodayisa engumdayisi. uJudasi wayengekho kwi-prayer yokugcina kaJesu. Jesu wahamba wayothandaza nabafundi abawu-11. Ngesikhathi uJesu eyothandaza nabafundi abawu-11, uJudasi wayekuphi? Wayehambe eyokwakha itulo lokuthi anikele ngoJesu. uJesu wayeseke wakusho kaze kwaba kathathu izindlela ukuthi-ke sengiya ekufeni, bathi indodana yomuntu izokhashela inikelwe kubabhali nabaFarisi, kodwa bese bayibulala ibethelwe esiphambanweni, kodwa emva kwensuku ey'ntathu izovuka. Yonke lawo myalezo uJesu ayeyishilo uJuda yayisigqometsheni, ngoba wayesephendukile. As time developed, uJudas waphenduka waba ozobitreya. Haleluya. Waziyimfihlo zonke zalapha kuphakathi ebandleni, uyazi ukuthi hayi bathandaza kuphi, bahlanganela kuphi, iluphi usuku oqoqwa ngalo imali, iluphi usuku okwenziwa ngalo umhlangano, iluphi usuku okwenziwa ngalo lokhana nalokhana. Ihlalaphi imali, zihlalaphi izinto. Kuyenzeka uthole ukuthi siyangena ebandleni kaNkulunkulu, uNkulunkulu usibizile, yes, asisebenzise kubonakala ukuthi ayilensizwa ibiziwe, lentombi ibiziwe, lokuhamba umama ngomthandazo, lokuhamba hayi indoda emadodeni, kodwa lungene ucezu bese siyabitreya. Sesiphakathi uthotha amehletha wasaphuki lokho kuwa abanye ukuthi siyezulwini, siyesiphambanweni noJesu, kodwa sesibuka ukuthi singadayisa kanjani nezinto ezilapha ekhaya. Insizwa ekhaya izelwe yenzelwa yonke into, kodwa uthola ukuthi nakhona into esingene ibisiyajika idayise ngayo yonke into ekhona lapha ekhaya. Yazokhiye bonke ukuthi bahlalaphi, kwazi izinto zonke ukuthi ihlalaphi. Ngakho-ke kulula ukuthi adayise ngakho bonke. Hayi, ngiyabazi baphuma ngamiphi umnyango, niyohamba ningene lapha. Kuyenzeka ekhaya kunyamalala izinto, kungekho
uyayibona ukuthi umuntu okude kodwa umuntu uphuma lapha endlini uyena igithwe uyena wazi unyamalala amakhadi ayaziwa kwaziwa nama-pin code ngenxa yokuthi sekhona ungena enhlizweni sekhona ibitreya khona osibitreyayo lapha ekhaya. Amen. Kungenzeka ukuthi thina uNkulunkulu kulo nyaka specifically 2025 usivulela ithuba lokuthi ake sivulelane iminyango yethu namasango ethu ningene nibuke ukuthi laba bakhonza kanjani, eWeseli bakhonza kanjani, eSalvation Army bakhonza kanjani, eRoma bakhonza kanjani, eLuthela bakhonza kanjani, eSheshu bakhonza kanjani. Amen. Khona into engeke ngiyithande bishop uthi lapha bawonke ubheke edandu khona ibhoshongo lelemide uzayibala athi mhlawumbe u11 kuleyo mbhoshongo ithethe mhlawumbe isithethi into efanayo kodwa umbhoshongo nombhoshongo awazi ukuthi ngale khonani ukuthi ama-silos uku-operator in silos. Kungenzeka ukuthi sesihambe isikhathi eside si-operating silos sicabanga ukuthi laba bahlukile ngoba nje gqoka ibhatshi elovayo shuthi uhlukile kunami kodwa bekufanele sibukane singabukani as different from each other kodwa sibukane as complements to each other. Ukuthi awuyingane yakwethu leyo hayi ngeke ngibone makusemngcwabeni ngithi nazoke sahlangana uma nje kuphakathi ney'nsuku ngithi awu masiyokhala ufike ubone ukuthi awuzahlangana isho inkonzo ibe mnandi yini sisebuhlungwini hlangana kuphela makusebuhlungwini uma ngabe sekumnandi kuyenzeka uthole ukuthi asihlangana. Let us stop to operate in silence ngoba ngalokho mhlawumbe sizoyithola sekuyithi ama-betrayers ababetreya uKristu kodwa kufanele sithole i-common ground of worship and praising God ukuthi hawu kungenzeka ukuthi sicabanga ukuthi sehlukene kodwa bangena la hayi manje siyafana hawu nakho kanti sifana kanjena lokho esikwenzayo nathi bayakwenza lokho umthandazo siwuthandazana bawuthandaza lenkinga ebahluphayo nathi iyasihlupha lezi inkinga ezihluphayo zihlupha wonke umuntu kodwa masingangenwa ispiriti seJudas Iskariotism sigcina sibetreya sigcina sichitha yonke into. uJudas wayemuhle lapha emalini waze wanikeza ukuthi aphathe izikhwama zemali emuhle nje kuyiphatheni wayekihle ngisho nasekuyi-analyze uyabona uma ngabe ubuke vele lapha kushiwo iy'mali irandi liyehla lenyuka kunjani iy'makethe wayemuhle kuyibukeni iy'makethe uJudas wayeyi-economist wayeyi-accountant uJudas wayazi ama-prices ezinto simthola lapha khona uma ngabe uJesu ezogcotshwa ngamafutha enathi egcotshwa kade sifunda cishe ngemasonto edlule egcotshwa uMaria uthi la mafutha bengadayiswa ngodenari abawu-300 kunikezwa abaphofu. Angithi uyabona ukuthi lo muntu is well informed uyazi ukuthi bakhona abantu abaphofu and baswele and you can look at amafutha athi ikhosi yala mafutha 300 dinari okusho ukuthi umholo wey'nsuku eziwu-300. Amen. Washeshe wakubala lokho ukuthi bekungenela imholo wey'nsuku eziwu-300. He was very good kuleyo analysis. Bakhona abantu abagood abaphethe ama-states onke abazazi ukuthi iy'nkinga yikhona kodwa bayilethi isolution ukuthi uma ngabe sekukhona ofikayo lethi isolution bese beqhamuka beshaya. uJudas umdayisi uJudas odayisayo uyabona ngalesi sikhathi lesi esho lowo mazwi uthi uJesu hayi abaphofu nabo njalo kodwa mina nginami njalo awuthi ngisho imileki yenzeka lapha. Uyazi ukuthi uJesu la yamafutha amgcoba wathi andulela ukuthi ngiye kuphi ethuneni. Uma ngabe uJesu esethuneni sebethi bayomgcoba ngalamafutha bafika uJesu sevukile asemgcobile le before resurrection.
umsebenzi wokugcotshwa kaJesu usuwenzekile. Ingakho-ke sekuyisikhathi sokuthi thina sibuke uJesu ovukileyo, sibuke uJesu ongehluleki, uJesu ohamba nathi njalo, uJesu osikhethayo, osikhetha eningini, asenza abafundi bakhe, asenza abapostoli bakhe, asithume, usikhetha phakathi kwemizi yakithi. Nobani wezisho ayibuka kanjani ngangengcono kunabo bonke abafowethu nodadewethu, kodwa uNkulunkulu wamgqoka, wangenza, wambeka ngaba mqoka. Kufanele ukuthi usubeke wenza waba mqoka, uhlale ungoyithithithayo. Uma uzwa la iqala khona kuthiwa uJesu esekushilo lokho wakhathazeka emoyeni. Yini ayishilo uJesu? Ngenhla kade bageza inyawo, waseyabatshela ukuthi-ke njengoba mina inkosi nomfundisi wami ngiligezi phakathi naphakathi. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.